Gatho muno ni undu wa gucoka CS wa Interior Kipchumba Murkomen ni akorwo akiruta order ya arakaria a Kenya. Murkomen akwaragiria andu a media mwena uyu wa Kikuyu guku Kikuyu Police Station county ino ya Kiambu, na akorwo akiariria andu oriri akurigiceirio muno ni muingi wa mwena ucio, na aria makorwo makirakara muno ni kuigwa miario iria akorwo akiaria. Order ya Murkomen kuri borithi yuma ati mundu wothe ugukorwo agikuhiriria borithi ahurwo rithathi akorwo akiruta order ya shoot to kill mwena uyu wa Kikuyu, na ni miario yagikorwo ikirehe thina muno kuona aria makurigiceirie Murkomen magikorwo makimukirira. Before go postire video ino, ici ni comment cia Akenya, uyu akiuga when charges knocked the doorstep the Murkomen won't be there, you will be charged alone Mr. Police Officer. Uyu akiariria maabitha a borithi akimera marore njira iria talam aragikorirwo agifuata. Order ni ikurutwo no nio magukorwo magikua mutheraba. Uyu akiuga country being led by bandit. Wanakuja kuchekelea polisi kuambia sasa tulifika wapi, hakuna penye tunaenda. Ni kweli? Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi.